Hello guys, afrang si nilhin pen kaduk kaverat phan samedi kardom de hola pen bangke kaduk kaverat ta men salam bujir botum to yong si men san lang bun hedi pinila marjan busame puthot pang cheng pon chulna to jir botum pinila marjan bang hedi isi birta keme kaduk kaverat phan same karbing long arat do an tum phan hedi isi birta keme non ke bang ji 16 17 arni bang hedi tum karbing long district de katalon ponji do lapen bangke halada tum katalon ponji long samedi itum kaso phapon alhi aman sarpo do lapen makin la jangthan po la sidi tum Karbianglong district de katalon ponji long bangke mane ladak bangke di tum Karbianglong kumentu nikan si district long cheng ma lapen makin peneng nikan pen kwan nama tum district long det pen ningkan kon ma hedi labang so pasiti hadak district de katalon ponji bang hedi lang damlo de peneng pen an bang hedi 71 years sobon tum Karbianglong district long ta hedi to la sidi hala da hedi Karbianglong district de long katalon ponji hadak alhui ma sarpo pen kachok phapon labang hedi Bollywood popular singer and Bollywood popular actor lapen det pen bang hedi talented singer da juslang talented singer komalo pate ni las na thanon made to la sidi hada ko chopha pono hedi Bollywood popular singer la ke hedi Sunidhi Chauhan la pen ma ke Bollywood popular actor la bang hedi Shakti Kapoor to jirbotum Shakti Kapoor amen lengtano hedi tum ingne ko meti ke dam tangar ni hala la tuliram roham hala bardi kibis dum do mati di hala sopo langdang no badi ingne ko meti sita hala bang hedi reality li hala bang hedi isi hala ge true phenomenon si buna he sita hala bang sita non bang hedi da Karbianglong lom same di tum theklong lor bolam bang hedi to la si non bang hedi la pen bang talented singer bang ke komalo pate la ke talented singer bang hedi Ritu Raba la bang hedi Ritu Raba ke bayo ta chini lom di non lom ka thang nai bang la hedi Ritu Raba mane hedi Ritu Raba bang talented singer pu kipudam ilong lo bang hedi la bang ke non jabo boy mana phana lang ding ben same di pima kapalun ji ne pne hedi lun thek amnir hedi la si di talented singer pu han bang hedi la si di non ki bang ji arni ke 16 and 17 la ken la ni bo hedi nang tum ning chi bino lapen bang hedi nang tum la kai long lapen bang nang tum kai ding pilong ki hedi non ne phowet thai po me mate di ke theknolong ji la si din nang tum hedi la bang ke dukru bem same di lang dunang po athema itum gai ki le thelong gari ji li mate di lapen bang ke mane ke thelong ang tum da do ji lapen bang itum kai ke film long thelong wer pen de handak itum lang dun pen koson si araji ma bheli itum pang thek dun thek bo jon mare tum ajalam da puram de lo mane ni no kai an bang ke thekdun long lu la phan ke pane tum hedi che than dun long na podon mari tum kadu kaverat same di lati lasi kadu kaverat same di kidun eji phan se di nilin penchuni di dun la pen ma ke adima bang hedi lage di putara lang solong don mari tum 16 17 la 2 days ang bong nu da bang hedi to lasi Shakti Kapoor han bang ke thelong bom lu la pen ma ke la Sunidhi Chauhan ase tar long bom sta tuma bang reng thelong la mate di la pen ma ke Ritu Raba same tuma bang reng thelong la mate di lasi hada hedi tum dun pen chi di lang dun na pun la pen ni same di idun ji phan si di chisik ding no alam bage men 16 17 nang le ji ma pulo lo alam tol si jir podom kadu kaverat phan sme di domi thang me kardom la pen bang khedi next video le di aroi tum chi tong chu pa minang di kardom